Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas a napaulwan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di dahi sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan dahito nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. San kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tayo. Katawa ko mati pagpapasulam. Kan basol damanan. Gapo tayong balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. guston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, di masakbayan ko mati panunutam. Kasta mo ti agdama. Saan ati napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tata, apay di ka matatao dito'y balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid ak maetap no umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken, di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, at da ako na nagkapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Unayin, nanang! Abay pinanawan nak! Kita kayo lang tikad kaduak ngagbibiyag! Saan ka di nga dasakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nana! Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay akastoy, nana! Apay! Rafael Baro, Awandan ngagpadpada! Awanan datatang kananang ko! patib karang tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak ito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nana! Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo amanok. Pato kas kadakal din. Ay, wan nga raw danak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Narigat, anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Aganos tayo, anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. Ngam lugi tayo mo tatang. Kandakal aperwisyo tit ito da kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo.
Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama kan inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanaga ang baro. Nana, Kan nagkariak iti inam at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atem tibyak mo. wan nana. Katagyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan barok. Patpat gan kaunay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data ditoy. Ay, awan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Wan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasano nga tan? No, kastoy aginggat inggana. Kasanon tibiyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Diyak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat na maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaranda. Kat da tayo ti nakakaasi. Wan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpatinggamot tanday to'y ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay. Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwisyo. Nga ititad dagiti tulisan dito'y ili tayaw, kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Ang mga no di tayo ida kabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro, no agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwen. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro, kabsat? Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo tisaan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasudos. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo ditoy. Kasladyak mo't laang kabaulan.
Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kan tatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumatla makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumatlaang ti kanayon ko apang panunutan. Narigat nga agpaiso. Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapya kalkalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dala ang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon. Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan itibagas dagiti awan serserbin at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisag makam. Adugayam manan tinapukaw at arakan tayaw, hindi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inalada manan dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang ti inalada. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Ginundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang awan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taada na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran matinadanon ko. Sapay lakuman. Ta sa anak amapaay. Kat mabirukag ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay